Tapi ni gini tahu melo na capuri decing malomo na pau rilalan na amadangan na kalimat la ilaha illallah majepu ia ku bermoto ki pura ibaca doa bangun tidur langsung ni tabaca aga nasa nabita jaddidu imanikum bi kalimati la ilaha illallah. Pakabarileng tepat tak sosoh bahkan setiap waktu setiap saat dengan kalimat la ilaha illallah. Maka upasangi jemaah sekalian ya ku baru moto ki purni ibaca dong baru moto ki mana subuh moto ki memang sampaja subuh aja jolo tapa maka lagi kegi pasilo ku kegi HP ku ya ku baru moto ki purni tabaca doa bangun tidur langsung ni tabaca la ilaha illallah. Pakabari tepat tak sosoh ia kumarepa ni tapau tabaca kalimat la ilaha illallah insyaallah matu ia matutu macapuri atau tongeta ia ko ia naro macapuri atau tongeta dengan kalimat la ilaha illallah maka dia hadis dahalal jannah isa surga ni itu.